Kenyam another Malawi can out the other country in Garwana Guasame can online TV channel and the Mandunishan Kwasnyak Milanong Rice online TV. To con ke Roani to be con Kelly Guasame. To con ke le Tuskalwai can a letter Jessalwai to be con Kalinga report me. Bana right ke Kikuma SPLA IO SPLA IO chalano chetek tego rigen galate bana linga jeri pode me kata dana chanun ke je ke chatwo ge kan kono niya mi jiram jidit gwasema ka no online TV channel gorjeno jin der larti der ka nyane de kokien gorjeno jin der notification bell de twine ke der subscribe committee mi bre gwada chamala shibikeji bana kon lat kurien bana ke linkel kedua berdana calat kerja kuma SPLA IO bana jelingkel ta dan chora lat guasme kajawaban kun kenyam guasme kuma SPLA IO shiken larno shiken weed shop kare kana kap bana kula writing kajari pode me bikon tung ni tugde kiyama dan chora lat bana je lat kel kenyam kor watuga kawuror janna wa kor midida long and kor mo kole la yuai re duaran kawuror jen gwadan ci kor chora latin jen tuoka ka kortane dang dietin paiwe kor mi dite long bana report dana kula pai ben gwasam ban ye kula nywa kel ka ta dana ci dor ci roda lat ke jem ka je report me ci ramadan en la ler la kalat ka kuma SPLA IO a spokesperson dien ci ken jo ci ken lat bari report me be nywa ye kel ka ta dana en chalat ke jem Lampol Gabriel take a report mission no benwa yekel chikala do ne chicken we dangro chicken ge cap chicken UI ke jongle kana cap chicken adapal Keystone Equatoria dor nyam nyamni ka border dun Kenya chikala do chicken cap ba an walle ke shankro ka paikel ronkin dangro jandangro de ke report chano gwasme chare UI chaja cap reg UI te kawuror ka jongle state ka lo Nuer lan yen gwadana tetin ka de kona kap ke wuje chal ka mo UI e kum SPLA IO chaja kap ka denitin kon la deni SSPDF la deni South Sudan People Defense Force tintere which in binimi chere mai kon no kan take go control UI no win but right now chaga kap ka jodana chalat kijen alo chawo mo chaja kap anyoka kore ke reported ana cha nyoka munung ke je cha dor chwal ke na da pal Keystone Equatoria cha nyom kap ke je la na da pal mo te Keystone Equatoria jente ke border dun South Sudan ke Kenya yen gwas dan tetin yen gwas dan en menji korje tokten chikala do ne na bani kolna Lampol Gabriel ke jawdana chalat la spokesperson ko kuma SPLA IO chikala do kurun wang long bakawa kin porawa chicken deni SSPDF chicken ka magwal dan tigitin kan do dangro de ti ke wi dangro right kon ka kwi dentini ka witin kona yan maje kuma SPLA IO ka chicken ka cap ka gwarun wanga dan ka joran chalat cap kan ga wi titini ka shang karo ka pai ke ron kin dangro wi jen dang ro wi de ke report dan en chalat well ngai kon diale mandale roda kam SSPDF kan SPLA IO and wo take tungwan the lat korodian anu won chere mangai kone dio je konin ten pai we che kon diale ngaje no shukume SSPDF chikan wonen chikan top chikan nay dial kontila civiliani kan jogon wonene chine gorno terambene nen goten kontin tiji SPLA IO tigitin ke gote konich ha control kuma SPLA IO then chikala no chicken civilian kan goron wanamo lo de ne dial de ke evacuate no chirmi kon ngaje no kalan kan ke somewhere there wacha ka wuje men netin kontila misab la medicine sans frontier organization mensual ke doctor without border la organization la na local chicken evacuation chicken lat chicken wuje men ne ken kontin la international staff ke latin kontin be win to goal. So ka jeri pore ko kon lingane ka kore and then shala do shukor mo chatwo and then la breaking news ke sad news wonene shukume morai ka kirme yadit no kalaran dan shala chika chala do wonene shika doro chal ke patai chiken bukarenial ala de SSPDF chiken gunship chiken jack gunship mo cha dor and dan tin wati tin che ubok
ka bogo jen wala ba ka jen shankaro ka paikel ron kin dangro jen dangro di jemone ba le rudien ba nyoko mulat ke je ka ta danan che bogo je chermana ngai kone kon kor di de long dor shal ka pading ka nyirol kam de ni SPLA IO kene de ni SSPDF no kan de ni SSPDF to wa ke chalaro de ni SPLA IO wa jena ka yot no kachi kan de ni konen te ka tin la de ni SSPDF tin te ka pading chicken ka makan wena money jen mo kwala do chicken cap right now ka jo chala da wa uror waren yal dan shi boktin in winami wa che bogo long ka date dit you know shit ka medan chalat gwade dan ji konen tin me chicken e chob jen download bakal chicken ne tin lan ware wa che nyoko mo bogo nyok ren yal wa bogo che bogo je dor shal ko mo patai wa kana marando de ke tadan chari po de media ni wa kana kon mar en mandana tuɔɔk chechit ke medan chi tuɔɔk lankan medan chi kon ngaji no ka lankan me chi ka bok chikana chicken ngana ka chicken market chicken bong der market ka en pule dana chetet chine dia chi gupten and then chine de wan chicken na jena ko te report len kon no ne well kel me machala no final report you can agent down the bakel te chi yeken test nien de nakke de ni SSPDF karen yala dan en chicken jak wa are right kam chalat gwa me ki gwa da nan shirenal che boktin man bogo position dan to SPLA IO tin wajen che mo ni shekel che mo ka bot bachina ti ga ken ka ta dan shari por me shanu ka je me de kon dial ti ga ngajen wodi en winami kor shidit ke kor mi ditalong chermai kon lat kan won de ni SSPDF so cherma dan bana kula lingwa me la de ni SPLA IO kala de kala keje ki men cha report can be can en lo Nuer land ke le be can de ni SSPDF be can clear out cha gur no te ke de ni te beten wanamo cha gur je no te ke de SSPDF banen mi jira me mo shun kel ke SSPDF de je bedil jen ka lo Nuer land so ka jodan kala keje anyo kari pon to ngana shalat wone ne shikuma kirma yadi chenga jo dong de lo Nuer community de kan la ga ke kume madan right kejen ko ne gwase dan me she Dr. Guy Cook che jen che we dor shalka ma kubo and then wa che siasa che jola en siasa na mo ano che te ko che community che widin che yaro de SPLA IO de ke lok ki de ka watch lo de area ke lu de control de ni SSPDF ki kuma da point ke mi yadit ba na me che backfire of course na ngai kona che backfire che wona ko bna biga da riak medan lar ke je medan me wona chala no we coach win me coach we che gul kai ko dong de wuje de ga kamal ko ko me chi le followed chi wona ko chi point and Guy Cook che wol jangale nyalle na la wona ke je no buga nyam buga na ga je ke ni tot mo kwana buga pan ga je palm be peng dit be je kula nanga ne buga nyam chagu je no dong tele melele but after that che o book inside but melat ke jenene guard yal kontilla galo Nuer community use skin amene dial kon dit intere wit ci kala do wona na michikene me che odo boloch kuma kirmi yadi mu ngot ka mo boge ajeno bene dial biga jien bana we dor shal ka mo bor kene biga bor bikane yohan match mu kirmi yadi we ngot ko insist boga na ka keren yal shede me to wontema wa chigarodien jech nate baj ti cha kur cha be pel ko shikana bukaren yale medan go jeno lo nwelan tele do mi modong de re nyal der ben kaje ka tay dan go kaje but chejen kir shala da gwawo ne genetic counties tisual ken oken ka hostile county te konde cha kwen ken ka witin kontinte nuar tiketin ten cha kir ki kum kim yadi charge support in medan ngai kona so right now na me micho da larantame kim le harode so na me kurmedit but today a victory ka kuma SPLA IO akane chicken de nitinte doramo gwi konomo kie metetino nteme metwa kortino kapatai chicken kie ka yuai akane u chicken control keliu en mo chala victory keke en kuma SPLA IO ka jo charat gwase me kuma SPLA IO kene ngani chaden dolkel ka kuiko shi pointing ngane de kon ti ngante kon de cha influence ne a party ki bon dunkir mi yadi la SSPDF bana mo can sit well with them man jito gene shi deini
te kon te chi agreement kan lat ken wen Nuer re wichin winami wa cha ko pin ka jodan cheling cha ko pin lo chicken let kel chicken they don't work together anymore ko ken ne medani kan lat ne ken ko gore match ki wo gore day after that you know ko je to we can dong back up but wa kan ka back up and then cha ga yo jo dormo shi lampol Gabriel chela do ne shi kan dormo ji kan control ko ne to one e dien one e de dong te karam mo deutin da la ram dong mo edbo mi te ka jen wen mo so report me mi shalat wane ka report do dien ka jodan shalat gwas me mi bede kon linkel ka tadan ka kwin kwari man shalat kir mi yadi bati ka jo ma cha ko la do ne first by president ngai kon diala no ba lugde ba je continue ka changa dech ka paikel ci do nanin dokon walle nyodo changa dech ka paikel win min malono jeilat ka jok changa de ka paikel ron kin dawno jindangno dech ba trial ba je resume ki ba lug ba nyoko mi nyor ke je nyok lugo mo ajeno ba dakhma char ba je yen ba moy karun ki ba dakhma char ba je dilun ko ngai kon diala kan no go by the way and look kan no go so ajen mu kune diala kam okay mikir mi yadi me ram gor mala la to kirmana lat ke je no lad je no mala de tin ka tay pai lat ke je pan ka je no gor mal you know an mala mala de kirmana changa je no che ne ri chogo jen bangman che ka pardon ko chakal ne la prisoner ke ti cha yen e che ka palika so mate ram dar palika de odara la dakre man char but gula kai ni jen jesse go balin ki media no jene ramimo michina che ka palika so mu gor je la to ala main opposition leader dakra ma char ne dang baro ke berar biken mal biken lat ko chi so dan che bre loch re kore banamo chikir ma yadi che gor che ngai kone so angum buto right now chi kon ngaje no cha na dapal cha kep chi kon ngaje no cha dor shal ka me yuai cha kep right now buna na ko ti keri pole ne me chalat cha jugo no ne kir mo kan e chi gor no bi kume SPLA IO bijora bijeling abi kwarian bijelun mu we look ajeno bene kor bene to bene randa bene lun kabom so right now mo kan jikir mi yadi check comply with this request what will happen queen kwar chala de Georgia national yet no tel mi chala queen kware ajena tel mi chala queen kware unless cha first by president Dr. Machar cha de kon lun then me take other way me ba mal kul lat keje ki ba ko in kwa lat keje then me na kul okay that channel but most important thing jene agreement da ne cha ta take requirement cha yapin ke requirement to kari yapin kuma SPLA IO kana kuma kin mi yadi manyam a security arrangement ba ko lat security arrangement wo ba ne dia la ko ne change unified force ba kan dia integrate into national army ne dia ti ba ga jakka position ken to ba na ba ko gang then bana ko ba disamen ba jilat ba mai ba captain hali lo cha de ni dial cha gamat and then mi cha na mo cha jilat den disamen mo a china mat alo ta ne ko ken bu korbi la to then bana we ka face ndo den ngai kona ano me kan unification of force me kan ko lat insecurity but tan chire mi de tan tam kona me violation me cha cha ne me ko me to ka jen paye dane payo ci kon dial mi jiro la tan jenen right ci kon me ci alat kuma kir mi yadi ci kon nen wade dan me ci ring me ci to mu ci kirlel ci kir poinde ce de ne SPLA IO tinde jo jube kan dial ci ka joj ce de ne SPLA IO ten kontinte wade ci alkamo western equatoria ci ka joj no tele gwan me kana kai joj ten a wona ka panal jongle anywhere ko jene sharing machar jeje yen already so gor jene bakan dial baga dismantle kay nyok boni mala de long gwado me ker me yadit a jene nana ramu mamad pin dakh machar barzil surrender bala lo yal kaje barod report no jen che jien ko kuma SPLA IO gor jene ring machar baje dil watch ki baje dismantle ka politic ban mi jene me che dem to ano chikim yadi dar mi chena modar ja continue chi man gujeja kaje no we drop meje so chu force ndi al chu ka joj so mu do and security arrangement no kana kon what will happen that mi shall ke national election maradian me cha agree ren ma cha regent ka right ko ba preparation ba jalat ka election right now cha position mo cha kam nyandeng rebeka nyandeng
Ramadan la she Dr. John Greg Mabio ya position Montama eko te Dr. Machar te gwalok lokaje so it be temporarily be shege mo be take je ban ngai kona ne me unacceptable she chuong na manungu de chela let NO ba preparation of election bajelat putting Machar one of the candidate mu go there or the like before that there campaign there jalat but me charge ja ko tinjere te jen ba campaign be la di so na me gap mi ci kuin kwatcha de la keje mena dien me shall ka permanent constitution talk de ke ta da ba la let keje den ci kem ya di jelok ka agreement dan chala do ne na any mulatke ka kuin kwari ba bon woni mun cha bu nyogo me ger keje ba ja kontu ka gwarde na kulu wo nyam ci ker chala do no chala permanent constitution ba ja postpone to next year ba ja let after election so election bana ba an kuin kwar ba ja kula guy ko you know jana ba guy ke 2010 data so which mean that na me complicated ba anyok ci ker mi adi choro nyoko jam nyok jana population census kwen nat ko pengat ba ja kwen pengat ba kwen ba ngaje no kini di chokudire wika so Sudan to take mo so mja pengat chaje kwen and then ba na kula wokangu ke national election and queen quarry and obalat chaja lat ka lora ba kan pengat kananga ba da ker mi adi dina but this 2k3 bagazil jam ko ken ku ken election ku ken delay wal kire gente ka plan ko gore jeno be stake power right now jenta dan le jeje an wala jeno permanent constitution ba nyom lat je ka core election ka anyog la jeno ba mutual ka me man ku ko la right tin teme population census kwen pegnat ba jo lat ka core election ka na me shi ma teleje kana man tuɔɔk so la penat kona kwen ka then na kulu ba ngaje no pege te kana jene but kir gor jeno be election be jerik ke be yar ke che gor no tera den modela pass you know so jenta dana let kin yadi de kana dialati me kan ko kon lat so tel mutual ka kuin kwar jen kwai logo je teme na tenelo yet mal acting chairman kashif of commander in chief hukum SPLA IO and share jagno tel mutual ke national election mi balat ke jen 2026 but still kir mi yadit kan je kwar lat kan obi kan lar mission mo but chito so report me da jen dan de jen ling ring ma char ma kana kon kamra tel mishal ke kuin kware kan all this bond ki all this parties tin kon ya chol chika tege dialogue kam ke ne ke chika agree ko kan tandien ke signatories party tete gwade dan tan ka malten che jun lun jen obi malben ramendan en lat obi wejbe kamal Dr. Riek Machar nanaje right now even south nam right corner tema a che take a part one shadin jech me da ne sha Allah Dr. Riek Machar no wal ne 2013 ano ba national election ba jalat ke je me be kire kula loka be Dr. Machar be yan match ajen me da ne sha loka ken nyokkan kam luin kan tan wale ka je ne sha lan me shang nyal deng me je ne brodo mo ke part do dim chal Sudan Celebration Front ke South Sudan Celebration Movement ji ko ne me cholat you know ajana nana ko cha ti jeno jino ngum ken wene yene Dr. Machar yala do no goje o be kir brodo ger so kir kan rodo ger so mi nyodo de me kan kir kan rodo ger nyod jeno tel mi chala kuin kware so ci nyal ci jen ke kujimo ajana man bi South Sudan be nang forward ajana bala free and fair national election and ballot but mu can charge le dina mo jentel mi chala country ka South Sudan jen mi je rodo je choro mi ka pare choro mat kam chala United People Alliance so che goro de chonkel kana nga kana first by president Dr. Machar ko first by president Dr. Machar lokeje ajang awana ne wa en Dr. Machar cha goro bedirwich ajang ajenta dan te so en gat jangam be burajo kim buro mado kana Dr. Machar bagu je kana no trade keke ko kana Riek Machar abat keje ke siyasa abat keje ke tidial jemnen yana tama kokkan gan wor dial politician ko bi ke Riek Machar bi kana dwech bari Riek Machar chore dwech ko jen arami momatic principle te gure ka kuiko ba country ba je governor de ki ba je wajide jemne jene wani ka dial mi chulinga ke o bi mal be tere wi ka South Sudan ka ba South Sudan ba je developed ba je lat jen ta dan teten ba cha gure ne me kir je wi ke 20 years until a change anyong ne dial ko nen cha kumi cha je ko pai kin dial you know ka jang kan dial ka jitu arin ba chi ka jang dial medo ke kir mi yadit ka tan janin ko te ga jang to kwaje lug mana lat kenga malat ke kir mi yadit kamala Riek Machar jala no to kon wore kon bi bila kwar ci jen la no dina ana wiki election
muna ka queen kware bram kwer nok lo de je beje kwan janta da anteten and party no more mutakaranda mo then bisa Sudanese be contribute jin mi charge nok bijin la kwer teram bitte du be kap as long as she vote ci je win ki ci ne dial ci galen so mi ne dial ci galen ti ka chonko buruj ka kum South Sudan kana me an election lat ka me no balat ke jin December 22nd 2026 at the continent new jeno nene mu kan asha election cha la fair ki transparency we mean that South Sudan chebogwa kana imagine the first election ne me kwa independent kwa jik so mu lokir mi yari no ba queen kwa ba jalatan so right now I'm right corner kir mu kan cha first by president no cheje goro be jalun kan kayo sialingo ni na gonna dialantama goro jeno bini dial buguru en rot ka juba ban biya ngaje ne kelela Dr. Machar right now men fai karwada ya taga bondi al men jang yi kotora te chaman lat ke kir mi yadit cha lokaken so ki right now chole kum Uganda no baje lok but na me be beje lonka je gwata be yana wije je jan gor be roik ka ta dana roik musabene ke je kwar Uganda bana me der kul togode ram roik la dictator der ma der je non cha mal chede no so now report me jandana gode nyoy kel en walle kuma SPLA IO chika report no chikan yuai chikana kap ka jongle state chikan de just PDF kele chikana clear out ka tada ni kanat kaje but no casualties and no death were reported ka jordan chalat anyok bo Canada pale no an wale baka wa ba chikum che tuok chika nada pal chikana kap border Kenya kana Uganda right now charge occupy deni SPLA SPLA IO SPLA IO pin Dr. Machar chikana kevna mo so right now I'm right corner and kum men right ke kin mi yadit ka tin they are sending gunship ko banere kontila den SPLA IO ba ko book kana civilian kel ko jenta da anteten la bukana ko bikane ti biken ka weekend but men chalat kum SPLA IO jene kana tele karek they are ready whatever come their way kana bikan the deal face jemnen jene kana makan wito ton ke jem ko lip kare nyala bo bokone ele ba report di ndan dong de ben ban jelinkel yin gwa dan gorno de kon chongtin ani biya tagamal bye bye